Men endi bu videoni mayda tushira boshladim, chunki men Turkiyada mayda bo'ldim. Hozir siz bilasiz, endi men buni jibergacha dekabr bo'ladir. Шулай менен апай да сырады бек каты бу влогну жиберерге. Шуңа күрә ул хаотик кына булачак ярармы? Уйламагыз мин эләнди тиле дип, анда бик күп уйлар, бик күп фикерләр анда ул видеода, ләкин аңлап булмый теге. Мондан кисәк, тегеннән кисәк, ләкин минем бик вакытым юк шул. Минем бер генә ял көне, бер генә дуслар. Шуңа күрә лайк куягыз, язылыгыз каналга һәм карагыз. Мені шынатауым бір нәрсе бола ала, чөнки 2030 елга да нәрселер армияны жию бетеру булмый. Шынатта минем сәясәт әйбере булмаса да, берәр инде шундай икенче илләргә һөҗүм белән куркытып, алар барыбер сине сушка дәмәчеләр кичкенә генә. Яздырып алармын. Мин әле китапханага барам. Менә мин Истанбулда булып чыгам. Килдем. Бик бар нәрсә кыйбат, тел белмәгәч. Ялганнарга телләр инде. Чөнки белмим, алдаладылармы мине, ләкин 3000 лира интернет өчен. Мин белмим, миңа донатлар җибәрегез, чөнки миңа интернет өчен дә бик күп түләргә хәзер кирәк булачак. Истанбулда булып, менә мин әле бер файда яшәмим дә дип әйтеп була. Проблема сәбәбен дижер. Ләкин 3000 сум дип әйтәм инде. 1,5 лира симка өчен. Мин уйлыйм, минем сәясәт барлыкта бу инде сәясәт әйбер. Мин белмим, бәлки бер нәрсә булыр. Мин калган булсам Казанда. Монда машиналар күп, шуңа күрә бик күп язмыйм. Хәзер мин китапханага барырга телим. Белмим, бәлки булыр. Чөнки бик интернет өчен телергә. Шуңа күрә әлеге вакытта мин монда булам. Булышыгыз донатлар язымлык астында. Әле берәр кеше булса, анда оппозициямы, я татарлармы, берәр bilmem, diaspora buluşunu sırayım inде, çünkü bir uzundan мен Казаннан Түркияга келдім. Біз репрессиялар вакытында да, бар нәрсе вакытында да онытмыйбыз ким экенибизни. Ләкин тавышлар булмаса, хәзерге вакытта тавышлар иң мөһим, ул интернет ашамы күрә. Безнең тавышыбызны сөндерсәләр, ул инде бетә була ала. Siz күрәсез, мин монда Галатасарай янында. Иң мөһим әйбер минем өчен ул популяризовать итәргә. Татар телен, татар теленең белүен, шуңа күрә без күбрәк һәм бергә эшләргә тиешбез аның буенча.
Hem baribir tatar kulturaсын saqlab, baribir birga bo'lib, biz belki jingga da alamiz. Men bunda yo'l kerak kelmadim. Mening bunda bir narsamda yo'q deb aytib bo'lar. Shunga ko'ra men ishimni birinchi senzurasiz ishlarga deb meni ko'bisincha. Tatariston ozodlik desangina endi seni turmaga o'tirta olalar. Tilni hurmat etsinlar desa, saqlasinlar desa, seni endi o'tirta olalar. Nesadir olar aşamanıysan. Hem şuna ko'ra siz anlaysiz, o'tirta olalar, anday qo'rqinch bor. Hali boshlanadi. Eng muhim shu bizning birisi u o'zimizni saqlab qoluv ham zo'raytu, o'zimizning o'rnimizni bu yerda. Men Qozondan Turkiyaga ketdim. O'yin bo'yicha eng muhim bu uy u bizning ideyamizni birlashtirib. Men Qozondan Turkiyaga ketdim. Ham sog' bo'lasiz, shuning bilan. Ham shuning bilan sog' bo'lasiz desim kelar. Borasiz. Men Qozon ishim. Elem nasıl radyonlar bulunur. Çünkü anlıyorsunuz çok vakit elem işleri yaram narısın elemin bir işlerime. Bari yerde şunday kichkina kitlar, mana shunday sotuv, kibit, bo'luv shunday bozorlarda u kultura hammaga qolgan endi tiriklarda. Ham shunga ko'ra ular bor yerda kichkinagina borsa, shunday savdogar bilan shug'ullanadilar. Savdo usushi bilan. Shunga ko'ra ularning balki bir qanday konkurensiya, bir qanday birlar o'smagandir. Zo'rroq yasov borisida kultura fan kibik qoldiranlar bunday bundan bir qizg'aylar taybatlansa big taybat bo'lar edi endi. Mana men hozir o'tiram, menga biror o'rin topira kerak. Mana shuning turida o'ylab o'tiram endi. Hali qo'ya borga deb bundan so'ng Turkiyada uzoq yashab bo'lmaydi. Shu ishlar ko'p bo'lganda turistlarning ular shaharda ko'p. Bu shaharda nasa bilan bu shulay nasa bo'lgan. Shunday qadar ko'p meshi o'rinda bo'luvi. Bugunda kishi bilan bunda turash azar purchqab boshladilar. Rahmat. Shundan kelasi kelmaydi men. Adalizda yashakman hisob olsin. Qo'rqitdim.
әлеге вакытта білмеймін. Нәпсі бұл білікке қалармын оразан тапсамында тұрақ бәлки болмас та болмай бәлки екінші елге кетермін визасы бойынша әлеге вакытқа биш айға анда ауыр енді ауыр. İstanbul'da mındaki bir var. Mında fotolarda yasa alасыз, pişette yasa alасыз. Bir rahmetli bulam, kilsegіз. Fotolarda yasalar onda mına. Lokasiyasını koyarman. Bu reklama bulayın da anım. Çünkü ул мені buluştu. Men solxanda тұра едім. Кішісі, мына хужасыдыр енді ол buluştu. Bugün мен шыл bu rayonda. İstanbul çiçekleri. Ne çiçekler? Tatar sözü. Bu 8 kurtuguzunda. İstanbul çiçekleri. Hafta sonu. Saatleri indi. Bana aşağında. Ben kızımdan Türkiye'ye geldim. Kızımdan Türkiye'ye geldim. Bilmiyorum şulay tanısaydım. Yurt dışında var. Böyle zor kibitler. Belki bir erken demin barıp geldim. Damıp takır çünkü ben büyük parasını bilmem o жерге. Dik Irak. Belki gerek olsa barırmın. Ya bir anısa kızık olsa. Ya bir kişiyle tanışsam. Böyle büyük parası geldi. I was just standing with my heavy bags, you know, like ready for exchange money because yesterday I couldn't exchange it. For some reason, a lot of places don't take old dollars. So I was like with my heavy bags, waiting like all night, and he came just and offered just seat. When offered tea, I tried to resist, but no, he insisted, and he just helped me because he felt something, you know. I think he saw that I'm not in good shape, you know. Thank you a lot. So please, if you gonna be in Istanbul, visit his place. I'm gonna share location. Really helped me. I think you also can help to be this kind person, you know. Also did gave me his bag, like anything to help, anything. Шундай елдерге сырғарда қозғанда тегі бұлай орамда сатырға деп етемін. Шул енді бек ақшамашылық жоқ. Езілді лира. Көресіз қибат. Мұны алдын 1 лира. Һәм бұл оламады мен мұны 27 икісі я бір шарлап ақырысы шынки киізден көбірек болып шықты. Аласыз ма нысамда yazılan şey işesi тегінде паровоздый. Шулай. Бек ұсталмадым. Көрді кезінде танк қашан шындай армия машинасы. Кім сен? Шын қызайбыр бар екен, бутылкалар жей алар. Алдым Бёрн 60 лираға білім қибатым. Мен жеп тұр өзімді шындай кринж болып хистен. Çünkü bu ayberini aldım. Еще батаны. Шыналықта екінші орын көргенде. Күндіз, мұнда. Belki bu қызық болады бір кішіге, çünkü
Мен әлі қайбір вақыт экономия жасар үшін бұрында былай берейін, атыға кірмейше бәлки күнгәді қызық бола, нешік олай тұрып бола. Білмеймін, мен бек құда келмей, атылда болғанда да кеше мен гитарға кете алмадым. Шынысы анарсын дауын селебеде бола. Мұнда ең қорқынышы ол бәлки білмеймін. Her vaqtning o'rinlari shunday, namda shikli, kichkina shunday eskishi bo'la oladigan o'rinlar kichkina. Alay yerisind endi qiziq. Lemon sezrek qonchirar edi, yer. Qora kishi bo'lgach, qora kishi deb qora xalqning foydalsini ketmishli. Yo'q, bo'lay, qora kishi. Shuna ko'ra, o'rinda degaybat tugildi. Yo'q, bu bek şaka sözün de aytırga. Ekin chaptiralar şunata bunda көбейді. Şunata не chapter букшылалар, көшен орында belki video arkasında da yaş bilmiyor. Yani mesela 10 dakika kalem var. Lakin birisi aytdı ужас. Berk mesela. Evet. Balık. Личнота банк жерлерінде mesela бар. Зират банкы. Önemli bir Зират деп аталады. Зираат. А белән. Bizning шоу қорқыныш болар еді енді Зират теге. Шул кредитны төлемеше Зиратка казылар. Mesela bir акча белән эшләрне. Бу җирдә шундый exchange-лар теге. Alıştırılar, akşamdan bankalar, ya yıqlау, ya aşağı bilen bik ez kibik jir qaydasin. Mana olay akşasız bularını yerisin için kulturlar kibik tarihi orunlar gana endi şu bilen mesela kibik. Қолым бәлки кейін бек қипат мұнда шарға да бар нәрсесі де күнге бек тұз тұрам бек экономны болсам арасан бәлки іш бойынша екінші елге кетермін әлі бұл нәрсе ішлеріміз онысы дегендегі Башқұртстандағы референс көбік бола алайды. Ул кип туру. Минем буенча мен булмай кыйын. Икенче көн кип мен аны феннар белән тәгателдә дә карадым, монтысында да карадым. Җепер булышмый. Да. Advertisement. Буларны куйдым инде капиталларымны, киемнәремне. Бик яратмыйм симим татарга аларны. Үземнең тәнемә отельдәге әйберләрне. Зрек кайрыкны аякны сыртам алар белән. Mercedes gider. Bir kıybat. Yaşak bir kıybat. 1500 lira. Bir kişi.
Трашка карамагыз. Трашка карамагыз. Кичкене генә монысы. Тәдем. Аны җыштырып менә. Акчаны алмаштырыр өчен, чөнки кичә мин алмаштырырга тырдым, ләкин иске долларларны бик алырга яратмыйлар. Шуңа күрә хәзер беләсез, иске долларларны бик яратмыйлар Төркиядә. Булсагыз, әнә җитез килә иде. Кичә мин кызык шундый рейвер булды минем белән. Бер кеше инде, аны таксистлар утыра, теге ашыйлар бер җирдә. Әле шундый кызгайбер таксистлар һаман сезгә теге тавыш китерәләр инде. Сигнал ясыйлар. Килсен дип, син килсен дип, утырсын дип. Аңладыгыз инде. Һаман белән барасың. Алар сигнал ясыйлар. Син утыртырга дип. Аннан уже таксистлар утыралар. Шул сигнал ясагандыр әле. Алар уйладылар, мин аларны тыңлап торам, чөнки мин алар янында утырдым. Ләкин мин әйтәм, юк. No Turkish. Һәм соратылар каймен, мин Татарстаннан дидем, алар нисә? Татарстан. Дигән. Һәм соратылар инде, ничек? Нисә? Борчылдылар, нишләп монда утырасың? Мин әйтәм, мин китәм монда теге. Миграцион әйберне ачылу шу. Анда да кызгайбер бар. Тагын Төрки флаг. Әйтәмеш мин анда күп. Мин әле бу менә шул бер кичкенә урам буе гына йөрим. Там шул бер флаглар. Менә монда да флаг. Артта күрсәгез. Күрәсездер. Менә шулай ничектер. Теге да флаг. Менә шул борчылдылар. Әле менә шул миграцион әйберчедә анда гарәпләр күп инде. Сириядән аңлыйсыз. Алар качыш эзлиләр. Анда бит инде сугыш бар бугай. Әле дә ничек кадерлим. Хәзер белмим, видео кайчан чыга барамы икән. Әле белмим кайчан моны җибәрәм. Менә алар ничектер тарталар, үзләре мөселман, үзләре тарталар. Кыргыз булганда кем? Табырга кушалар. Белмим. Кем бу? Мине кайып араньор. Кемдер югалган. Ләкин ул кемдер, ниндидер хайван. Мин күреп басып торсам теге, әнә алар эшлиләр. Анда чынлапталар эшлиләр юлны. Башкасы шикелле булмады. Сез хәтерлисездер, ничек анда шулай. Берсе ялганда утыра, ләкин аннарсын велосипедта бер кеше килә дә, берсе bicycle-да килә дә, йөреп күрсәтә. Алар тавыш ясыйлар, юл ясаган дип, чынлап ясамыйлар. Анда шулай видео ясыйм, ничек ясыйлар алар. Әлеге вакытта бик куркыныч та. Кай куйгыз. Булай йөрнең аруы сизелә. Инде билле аркаларым урта. Һәм ару инде каты. Не, хәзер exchange ясасам битәбез була. Мин татар, бу төрек сериалы мин хәзер аңларга телим. Аңлаячакмын мен кем бер нәрсә. Әле күрди телдә дә сөйләшәләр икән. Шундый канал бар.
Okey. Kızım. Тегінде мен көрсеттім шындай жігіттерге. Мына бар жерде сіз көріп аласыз. Кішкене кепілі, кішкене супермаркетте болса кішкене генә бір шындай. Бәлки культура шындайдыр теге сатыла торган, аңлайсызмы? Бу әйберне эшләп кенә алдым, чөнки минем аяк-кием авыртырта башлады мине. Ниндидер базар кебек, әйбер кебек, монда тагын да күбрәк кибетләр. Һәрбер юлында. Бәлки базарда түгелдер булай гына. Нишләп алар шундай керен? Нәрсә? Җибында полиция турында. Без икенче каналларда карык. Кесәр бар икән. Kanallar var iken. Intercom. TRT. Müzik. Sen ne istersen tabii. Yıldızlar Savaşçıları. Star Wars gibi. Merhaba My Superboy. Yarar. Yarar. Sinop 918, Hmm. Bartın 320, Hava tıraşı. Gümüşhane 413, Artvin 614, Bayburt 313 derece. 13, 4. Yımda lisanlar tabi de okşaş bize. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 110, Van 616, Malatya 1020. Ha, futbolunda. Ha, müzika. Bugün kelimedir. Kelimeyi güzelleştirdiğimiz zaman hayat güzelleşecek. Düşünsene Güzelleşecek. topluluğu. Kelime, kelam-ı kibar, şiir, mukaddes metin. Bunların konuşulduğu bir toplumu düşünür müsünüz? Bulsağız İstanbul'da. Benim bir outfit'ta ezerek benim homeless gibi. Okay. Jür ezerek şey, ezerek benim arkitekturası bilen. İşte Nidisler, bilmiyorum, aşık. Fransız bilen compare with the rhythm that can bilmiyorum. Big olay tugul debeytirler kişiler miyalar bilen yarar. İyi değişikmin katlaşamagan da lekin baribir şunday kibik hisler var. Belli bunda bir uğram tatar bey deb atalar ekan. Edik qarag'ali. Endi uğram ekan qiziqta bo'la boshladi. Men bek uğramlarga qaramim, shuna ko'ra bilmadim de. Shinopda ketmaganimda shekilli dega. Men bunday bilar turindagini aytmayman dega. Indidir, yemsiz şeylerde turunda. Yo'q dega. Vaqtida shuluq tabiatı indi ilgili. Yani burasını bilmişim de. Yani bu İstanbul yerleri da nakşuluk dega. Hava tıraşları da, elime salkın da eliminde. Ben gireyim, kurtlar gitmiş. Salkın bulaş. Şöyle su katı. Bu şehirde bu meşelerin bu meşe itler ezerek kubisi meşe. Benim meşe olay. Bir kişi de gördüm bu meşeni. Bu oranda. Şunu kızgayı ver. Gerçekleşti. Rusya-Ukrayna arasında bazı saldırılar olması, hava sahasının kapatılması gerekçesiyle oldukça maceralı da bir yolculuk aslında. Şöyle kaybır sözler akşaşı var iken. Dağı televizorunda.
Belki ne anladım. Alışığı elektronika ya. İBAN'a para transferi yöntemiyle yaptığınız ödemelerin Mabey'in ailesinde satın aldığınız kurum ya da kişiye yapıldığında ve EFT havale işlemleri menüsünde yer alan ödeme türüyle açıklama alanına girdiğiniz bilgilerin Bulduğundan sıfatlar aşar. hem ödediğiniz KDV'nin hazineye intikalini sağlayacak hem de tüketici olarak yaşanması muhtemel. Слишком очень кымыл что кишинчи сытра лебит ол ауыр еді чүнки көп жерде алмаларым жұмыста ебетін олар өзімнің сумкаларымды тұтып бэгэджімді тұтып построен қолшын тұрып жәлләгәнлерімді бұлшам деп тұртып ұштамыз бутерброд деп шейлі берді рахмет бігізор мен юқта дияминді ю қаты şimdi de belki bir şey olganıydı. Rahmetler dedim belki akşa bilen tüleyim dedim. Yo akşasında olmayı ama kumsuz buladı akşa bir sen öğrense bulsun madem yok yani kumsuz buladı bulay yerden işle bilmiyorum üzüme de şöyle kumsuz direkt kire bir alma olmuş. Kim big zor. Biler hem inşalar bar jirde. Bilmiyorum. Like now in Turkish bazaar, I guess. Like yeah. Şulay. Rahmet yes. Bunlar telefon operatorları. Прям пиши из лира. Şanta bir şey zaten bak diyeceğim. Şunda fake. Bitbirler. Şöyle audiolar. Turist plaş. Telefon İyi bu min. Шынлап та айтам, меншілер биг куб Түркияда. Биг куб. Биг куб. Bir ol tarihi birler ya siyasi kişiler hem flaklarında bar jirde. Men şunlap aytam, bar jirdi, bar jir. Farklı alalar. Men de kadarını görgenim yok idi әле. Anda kadar flaklarını bir kere tağlarında ahırısı üzerine yani bunda da görü alасыз Irak'ta ana indi flag şulay kayalır Rozny motoruna yurt tığında Irak'a Qırgız bir kızı kayıp taptı Ciler hem birlerde var bir patık çıkıra. Ne bar jirde men sizge aytam. Ne bar jirde de, ne şunda kichkina. Men da morojen satalar indi. Tundurma satalardır indi. Ne degende flag. Şulay nechikdir. Bilmem indi. Kızık buldu. O'zi 200 lira da verdim yana. Men endi yo'q deyam. Sandvichlarga da yo'q deyam, şerine de yo'q deyam endi. Uturuna da boshda men tirikcha olamam dedim endi tatarcha. Anda bir so'zlar onisi anlaşıla, lekin yo'q endi ol shunday begevet kishi. Buluşuda aytdim endi aydagiz men sizga akşa bilen berem dedim. Yo'q, anarsi men anga aytdim, belki buluşam, bulay iden yuvam, idenigizni jiyishtiram. Yo'q, аны da olmadi. Men ko'ngilsiz bo'ladi ularga.
30 euro falan. 90 so'm koyadi. Mikromodalida arzonroq bizdan qaraganda. Tag'in bir bozor Zekdagi. Degani bir deb atalab. Tenin shunday. Shunda yurishib turibdi. Kichkina. Qiladi ekan. Uzun. Ama kişileri alır. Şimdi park gibi bir bu yerinde bir kişi biri kimdir sarayamında ortada men bayarak ko'rsatdim. Nasıl eski jimrilikler endi. Bilmiyorum çünkü kiralarını deriz. Ne? Yok o değil. Üşüdümezsem Defter bilgi işi buldu. Nasıl da bilmiyorum. sakin değil mi? Aynen yani. Can yeleği dolaplarındadır. Lütfen çevremizin ve denizlerimizin temizliğe özen gösteriniz ve çöplerinizi denize atmayınız. Ayrıca geminin kapalı ve açık alanlarında sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatır, iyi yolculuklar dileriz. İyi. Aşağı gerek. Türlü videolar bulayında, türlü şaralardan bizden de bir kını Bospor dengizi boyunca bir nechta atala ol Podshanın ulu Island'ına, Prince Islands, men bilmem nechuk türkçe bola ol. Tatarcha ol Han ulu Island'lары endi, утраулары. Türkçe bilmem nechuk atala. Шунда булган идек bir көнне, аны да әзрәк күрсәттем. Була Истанбулдан ничек мин йөрдем тегендә, монда, тегендә, моннан тегендә. Ничек мин Ләкин мен дә тилек күренәм. Белмим. Да. Он сказал, ему жарко стало. Не. Çallada yeriyim hani. Bunda bizning Yürürlük күренә әнә тегендә икенче якта. Шоколад фабрикасы.
бик әйбәт кешеләр булды анда, бик куркыныч кешеләр булды анда, төрле эшләр булды. Ләкин күбесенчә бу минем өчен бик зур дәрес булды. Ничек тормыш чынлап та эшли, ничек син барысын уйлыйсың, ләкин чынлап та тормышта синең эшләвең кирәк. Уйлавың түгел, ничек ул булачак иртәгә, син бүген эшләргә тиешсең. Ул чынлап та шулай. Ләкин нишләп мин бу уйлар белән дә барыбер эдитинг ясамыйм. Чөнки мин бик артык. Гафу итегез. Ләкин соңрак тагын да күргән видеолар булачак. Икенче кисәк булачак Грузиядан.